بیار گورگیس سال 1965 لزاخو باشور کردستان دایک بوده. بیار خوندن خویا بنگهی و ناوندی لزاخو کریه و پشتر دبستان چاندنی خوندیه. سال 1988 وک پناخواز هاتیه سویده و جوی چاقه ویل سویده دیجی. پشتی فیربون زمان سویدی بیار گلک سالان با کمپانیا اوک نورمان سکوماخینر کار کریه. تایبەتمەندیە وێ کۆمپانیە چێکردن و خزمەتکردنەوە ماکینەیەن پینەکردنەوە پێلاوان بوو. و ji ber ku mêjiyê wî ji xebat û çareseriyên mîkanîkî hez dikir, Beyar di wan salan de gelek çare peydakirin û piştre ew kompanîya ji xwe re kirî. Beyar xwendina van makîneyan 6 mehan li Hollanda kir û bû nûnerê kompanya Power li Swêd û Iraqê. Herwiha 3 mehan li kompanya Hardo li Almanya xwend û bû nûnerê wê jî li Swêd û Iraqê. Beyar ezmûna xwe ya dirêj ji makîneyên kompanyayên mezin xistin ser hev û ji ba xwe de gelek guhertin xiste ser makîneyên wan, makîneyên nû ava kirin û navê xwe li wan kir. Niha kompanya makîneyên Beyar bi şêweyekî fermî li Swêd tomar kiriye û makîneyên wî di xebatê de ne. بینرین برز افدم و همو دم و بخیر. میوان پروگرام ما ویجاره کاک بیار گرگیسه. کاک بیار تبخیر هاتی پروگرام ما. زور سپاس. کاک بیار ده وره پیلاوان دا. پیلاوه که گنجاو، جبون نگان، مناسب به. یعنی دوی مواصفات وی چی بند؟ دوی چی تش ده پیلاوه دا باش به حتی مرو حسابه که اف پیلاوه باشه و چی ما باشه یعنی؟ زور سپاس. وقتی مروف پیلاوه بکرد اولی وید برای خود تا پیلاوه کاش چی گرینه لاستیکه آن مطاطه آن چرمه چیه و تشته باشد پیلاوه دا وید پیلاو چرم بد و بنوه نقایم بد دا تأثیر نگهین تا پشتا مروفی و سر مروفی و نوکا وکین زانن سهش صده ایشانا سری شپلاوه یا یعنی اگر پیلاوه مرن نباش به سه سده سبب و پیلاوه هکو سری مروی ایشا سهش صده او شپلاوه یا و پشت اوید دیسک بروک هنه اوانا وید پیلاوه توانا بچت دف دختوری پیلاوه که بوی چکت چونکو 40% تأثیر پیلاوه سر پشتا مروی هیا یعنی از نها باشته نگیشتم یعنی کسی هانه که دیسک بوان رهه دوی هرن پیلاوه تایبت چی کن لی کسی هانه که چه پروبلیم وانتنه نه جی پیلاوه خراب دیسک وان را چید به نه دیسک بروک یعنی هکو پیلاوه مروی نباش بد تأثیر الپشتا مروی کت دیسک بروک یعنی صدی چل سبب وی اوه اف جمارانا یعنی علمینه زانست سرچه بونه درخستنه بله اوه علمید ود بیجد و بچه دف دکتوری پیلاوه که بوی چکت او پیلاو لازم اولی پیوی سکنه بکن بنه پیوی بزانن پیوی چاوات ایتا دوساندن الکیش نقطه یعنی بلندبون و نویبون دبنه پیوی داد کدانه بله او قالك مهمة جبوك الضغط ولا براف كرين لسر بيه حمية لازم مروف لشيخو ضغط لشيخو حمية توزيع قد البناء بلاوي نات درك بتبداو سيني ثقلي بديه ودرك بهلي فوالا او تأثيره خو البشتا مروفي قالك هاي اجاري فرق نوبين بلاوة باش وخراب ده چيه بلاوة باش هاكو چرم بد ده هوا بچت ده و دركبت و بنوه نقایم بد بچک نرماتی تداها بد و بنوه هکو چرم بد هش چتره آنجی مطاط بد نه لاستیک بد چونکو وقتی لاستیک بد آن هوا نچته دا و ندرکه بد هنگ بکتریا پی مروی و آنجی الپلاوه جید او جهک مناسبه بو بکتریا لی بجید چونکو اول چه طاریه
ويا دوي حرارة ملائمة. يعني اف بينا نخوش بينا نخوش. جي بيا انسان انت او يا جي بكتيريا يچه بيت بلاوي دا. جي چاوانيا بيلاوي بخواه يعني بله. خرابيا بلاوي اول كت. اي باش يعني قالك جاران هي خلق يعني بجافك تشوك لهل بجارتنا بيلاوي دنيره. قالوا دفي مرو بسبور بي دفي مرو اكسبرت بي حتى مرو زان بي بيلاوي كه بوخو مناسب هالبجيره. بلاف قالك مهمة. بلاف قالك مهمة. اول تشت فيت بلاف هوا بچته دا دركبت. اول رقم هيك. ماتريال بلاوي دا. او مهمترينه. وياسية مهمترينش حمية داخلي بلاوي. او چت بيج هندريوي. هندريوي. بله. بني بلاوي يعني وقت منو بياخد كت بلاوي دا. او قالك دابانوي. او قالك مهمة. و جامرو وقت بچت بلاوي بكرت وقت بري خود وانتشتا. چرم هواد بتوت اینت او ایک رقم دوی بني بلاوي. بني بلاوي بلا نرم بد نقايم بد وياسوي لاستيك تدانا بد. يعني ها جارنكم مرو داره دكان بيلاوان تبحث دابانه كرم كرنها. بله. قال لك نوعي وهنا قال لك يعني جوري وهنا هي دبيج بو خيداني باشا هي دبيج بو بهنه باشا هي دبيج بو بكتيريا باشا مرو خود حيره يعني يك ولا اونيفرسال نينه كو بيج افياج بو حرتشتي باشا او هنگ ده چی دف ارتوپیدا دکتر او ده بیش تتا چونکو او زانت مثلا کیش پیلاف بوتا باشه چونکو الویره سکنر هیا بنیتا قیاست کد او ایک رقم دو راستت بیجن ایک بو بهنه باشه او هوایتین درود بد یا دوی بنیوی او تیدا او جی راست دابانوي بله وياش حمية شتر تبجي دف دكتوري او بوتا شكل اي باشا ما دبي حركسك بيجي جم دكتوري دج بو تشيك هاكو بچت هر کسک بچت بوی چتره بو سر ایشانه بو پشتاوی بو توزیع ثقلوی وقتی توی پیلاوا او دکتور بوتا چکت تو پی بچی گلک فرقه پیلاوا عادی تو بکری و بگی پی خوب پی بچی گلک فرقه منها مثلا بشك يعني ج باشبونا بيلاوا باش و سوداوي جبو تندرستيا مروفان ما فهم كر لي بيلاوا خراب ج صحتي خرابه ج صحتي زيادر شرا خرابه پیلاوا خراب اول تشت ده تأثير البشتاتا كده البشتاتا وزي ده قرمي وقت تو بريفاتشي پیلاوا خراب گرانه و هوا ناچتو نا اتدا و خوینه بنه پیتا توزیع ناکد و بسر مروی جی نباش اوا بشي صحتي بله. زيادر ج شرا خرابه يعني جنگه هرا يعني زوتي اويتن يعني طبعا پیلاوا باش ماتريال چوی استعمال کرین تیدا او گلک باشه و یا خراب طبعا خرابه او خو ماتريال نتشتگه همه بچک آولی بید درت وچد و یا ده بنوی لاستیکت منوف بتحست بس يدي مثلا هكو مطاط بت منوف بينا تحست تدي قال لك كس هنا بلكي برشاف نديارك وعيب هنا دنيجي واندا يعني نجيو بتشكي كنا يان بتشكي دكلان قلنا شو نجم تختوران الخوجي نبرسينا جغيني وان إنساني هانك يان بومباب نجي واندا تقيانا يان د رودانك هاتو شونه دا نجي كيوان يان دستك يوان ساقطه يان جيكريه بربرسياريا دولة برانبر وان چيه هذا طبعا فيت دولة أوما وكردستان بزانت فيت دعمك بدت في تشتي مثلا ايك بشكل خوهر بريفتشت هذا قالك سونا هي راست بجت وقت من وقتها نوكا علم هيا مثلا ايك اما بيجن في هستيه هني كم ترى في بسنتيمه اشعاعه هاي دي قياس كت دي بي چلكن دي بلاوا كي بوي چكن وكي من رسمت نيشوا داين دي بلاوا كي بوي چكن يدي بلند كان سنتيمه دي راست وقت منو تاچت وقالك مهمه مثلا حكمتها ما هند قسمه اورتوبيدا وكن انجيت أبت دستة صناعي بيت صناعي ونوكا سونا هي
نوك بريا حمي تشتت هين ماكينات هين تشتت وسايت هين ويا دوي ما قالك أفت مثقفت هين خاندوارت هين أمشين وانا بيني فيري كورشاكي بعلمت بزفرت او بخو تشتت خود شيكن وفنا زحمتا نوكا علم حمية بي انترنت افريقيا مثلا تشتغل سويدة دركت تو بنفس دقيقة تشي ببيني الكردستاني ويا دوي امشين هاريا وانجي بكين بالنسبة من اشياء مثلا ماكينة بوان بينم ماتريالي بينم تشتت بيويست كان بله طلبت وانا بينم فيري تعليم بكم بزفرينين مترجمك ليتشن دو مترجم ليتشن هاي فك دوا دل فيربت ده حمي تشتي علمت ويا دوي نوك بريسات صالانه نو كان ماكينه حمي تشتيت كت او مجرد ده ماكينه توجيه كت ده باش ماكينه فلان تشتي بو مشيكا صنع هي نا ام هيجي دواره دسلات دولتي و برپرسیاریان برانبر خلکی قال لك روداني هاتو چونه چه دبن دست خلقية نجي وان تشتي وان تيدا تنش كستن تدي بيشتراجي حتى كنت تشتي صناعي جوان داتي ننجي اف باندورا خال سر جيانا وان جيانا بچوكي وان و جنو خيزاني وان دكن بسالان دور دريج اگر امبولانس نهبن تجاري بحث كير يعني كانيش مرة واني زلال تربكي طبعا بري مثلا بلايك بيت سريمة فيت ام شهر زابين احتياطات خوبسطينين نوكا مثلا طنبلة هين اسعاف مستشفى كاملة مثلا اما بيجين هيك طنبلك دعمي القلية زاخو مثلا اسخلك زاخو ما طب هيك دعمي الوري فيت ويبقى هنا خستي حتى بقى هنا خستي زحمتها طنبلة هاي دقهته او بخو مستشفية دم على جويكن وأبا يعني هكو حكمته كردستاني مثلا فان تشتاب بكت شترا حتى بي بيت برين ها وبيك صناعي بيخني خير ابوانا وبملتيا يعني زانستي درباره سكان كرنا بيان خندنا بلندونا في بوني دا قال لك البيش كتي الفان ولا بله وتجي يعني نيرنا تال سيرفاتشتان هي تكليته بوا شركتان رهنا وتبخجي قالك تشتان سيرفي مسألة زاني يا اف زانستين هاني چاو امريكان به بخي خدمت جواك كردستاني بله مروف شت حمي اف ماكينات هني واف تطور هني وتكنولوجيا نقل كت بو كردستاني اشم مثلا بالنسبة من اشم قالك هاري كاريا كردستاني بكم از شركة عالمي ناست كم الشيم وان ماكينة بوانا و تكنولوجيا نقل كم قل ماتريالي بس طبعا اسبتني نشم قل دولتي بكم انا شم از شو بيم كردستاني مع الاسف وقت ام شوين ام 24 شركة سويدي بين و ايك شوانا سويدش فوندن بي والهوليري طبعا ما مقابله كيربين وام التلفزيون دا جدار كاتين وآل ميل قلما بي فريطاق أبا بنقك سويدية مظنة بو استثمارا ام چون ويري مع الأسف او خلقت ويري نشيون بقهن حلق القلوانا هون هفدتي نگيشتن باش نا ام تزاني چوا اوت ويري نشيون اف شركة هني قانع بكن ازبام نسبة ايمن ازبام اوت هني هاتبان مثلا دفمن ازو انا قانع كم ازو بچه طريقة هابت ازو هيلم استثماري بكن بو ما قالك باشا بس چون او خسارت بله ام بين ودانا که کرد نابدن بینرن هجا و ام دی سال وافد گرن بله بینرن هجا اونزانن میوان پروگرام ما کاک بیار گرگیسه پسپور دواره
ماکینه سازکردن و چیکردن پیلاواندا تا ماکینه ناوبانگ مرکه هانه دنیای دناسکری تا آنین و دیزاین آوان و فونکسیون و وظیفه آوان نبدله تبون تا هیجار آنین تا دسته واردان کرد تا گوارتن مزن تیدا چیکردن گوهرتنین برچاف کو بالا سویدیان جکشاند تا گلک جوان چه نکرنه سبب وی هنه لیبس تا گوهرتن دو ماکینان دا چه کرن تا ناو خاله کر و پاتنت سرویستاند وقتا که تا اف گوهرتنان ماکینه دا چه کرن تا چه دست برچاف برن از بخو گلک الماکینه شول کری و از زانم کش ماکینه باشه و کش خرابه دو ماکینه هنه اوه قالك معروف عالم ده ما ماكينة خو شكر اولا سكر هيت مكرته ده دنیای یعنی آسایشا انسانان بله اوا رقم ایک ما تفكير بيكر دا خونه ایشینت دست خو نكت مثلا دسته بيتا برين ان تشتغل بيت اوا رقم ایک یا دوه بصحتاوي من او هوا يتكشت يا بيساتيه مقايم تركر شي ماكينه دي يا دوه من دنجيوه كيم تركيا موتورة ومعازلة صوتية اخستينه وياسيه مهندت افديت مثلا تشتت نين الوان ماكينه دي ماكينه مدا مثلا ماكينه دي تنشي مثلا كيركوبتيش بكي آن مثلا سكي سكور افت سربفريتشن او قالك مثلا سويدا ما بيجن اسكندنافيان تشن دف خدانه بلاوا دوان تيش بكن وجا من قطعه جديده يناديها سروي ماكينه خو دا بشت مثلا بوان شيكت ككبر يعني جيغيني دوار بيلافان داجي دوار اطراف صناعي واتشتان داجي تهنك قالب چیکرن گوهرتن تیدا چیکرن او قالبانا لنخوشخانه سویده هنه هنه بله نوكا مثلا قالبت هاين مثلا بو بيلاوا انجي بو اطراف الصناعي من تشيكري مثلا تقالبي تشيكي سر حرارته او شين مني شواداي او يا بيانا او تشي مادك هاي نا بلاستيك يا اش بلاستيكي قايم ترى اليافت دا تحملها لشيء مروي بكت جرانتيه مروي شت مثلا كار بكت بو افت اطراف الصناعي افت مثلا بيجين بيا انجي بني افت دابانه بني لا ليه بي مروي او بي اري مثلا بتشيك بكت معظم بكت ایجار نا ام فکر نسر ماکینته بله اف ماکینات یعنی گور مشتفهم کر اگر امکان هبن تکانی گلک جوان ماکینان چیکید کانی فابریکان کردستان آوا بکیم کانی کارکر کرد کسی هانه بیکار تکف نبر کار تکانی ولی چکی گزالالتر و فرتر بله مثلا هاكو كردستان ايكش ملوفا اس وقد بيش ما كردستان جي هندي ايك هاي الاوروبا افت خبره هاي بلا دعمه يمكن مثلا ايكش ملوفا هاكو دعمه ممكن ازي كم مصنع كيبونا افاكم ام ماكينه لوري تشيكن فروشين همه الدنيا ام نش دنيا كم ترين ام شين تشيكين از اجوی تلفزيونا مدفت از بيش همه الدنيا ام كرد ام شين تشيكين ام شين تصنيع بكين ام شين اختراع بكين ام شين همه تشتي بكين بس ماشي دعم دفت وهاكو مثلا ما مصنعك دينا الكردستاني وما ماكينة تشكرن وفروتن چه خلطية اولا ده فايدة بما پارائت بو باجره ما ويا دو ده ملت مشغول كد ويا سيه پارت ما نادر كون و ام اعتماد نادين سر دولت دي چونكو نوكا فرصة بما مثلا اما عملك بلاوا دينين مثلا اكل دهوكي اكل اربيله اكل سليمانيه اما بوچي بلاوت نباش كرين اما بلاوت باش كرين و فروشين وانا ما چما يكل كركوكيش داناينن اما ده ها دينين بوچي نادينين
نوکا مثلا افت پیلاوت این دفوانا از بیجم همه یا سوری و ترکی و صینی اما نه پیلاوه از پیلاوه بوانا چکم نفس مواصفات اوروبی امکانیت هاین همین تشته های ام همین را زانین کیوا چرمیت فروشن کیوا بنه پیلاوت فروشن کیوا مکینات فروشن اما خو مکینایت هاین بوچی ملت ما نوکا وی تشتی استقلال ناکد يعني تتخازي بيجي اف بيلافي جوالاتن دور بري تنج مرة بري حرتشتي تشاوانيا وان قال لك خرابه زود قتن ودبن جراني لسر جنجها ما آد دوان بريمه بلاوالا دارن و راسمال كردان ناكف نجيانه يعني تدبيجي قاوة كو فابريكا كجوي رنگي هان يعني كارخانه لكردستان چه ببه امتکارن پیلاوین هان بچاوایی مرکه مزن دنیایی امکان بوی چاوانی چه کل امشین مارکت گلک چترش اروپا چکین تشت اوروپیه های مثلا امه چرمی پیلاوه امش ایتالیا کرین بنویش ایتالیا تصنیعی ما بس امه لیک دین چه فرقا و پیلاوه هیا او یا تفرتن السویده چه فرق نینه او یا دوه ده فایده گهت ملت اما اما بچید پیلاوت نباش اینین های وکی دواسیا پیج بی هاکو تو بی حقیه او پیلاف ده سه چار پیلاو پیچ کن بس اواهانه ده مینت هاکو اواهانه مثلا بجین 10 دینار بکرد اوا نباش و اوادی 5 دینار بکرد یا 5 دینار بوی چطوره بصحت آوی و چونکو پارت مجی ناچن و خلق مجی دشول کد و ام اعتماد دینین سر نفس آخو نوکا ویت ام همی تشتی آواگین باشی ده وقت چت بله انها ما اقول سر سويا يعني افكرنا بيلافين بچاوانيا كجلكي باش جدس بيك ده حتى داوي لتشتي ازانم اف ماكينين تا يكو تنافي خوش لوان كريم بله هم دكانن تشيش بك يعني وقت بيجن تعمير جبكن بيلافك خرابه دكان تشي بك دكان بدرو دكان بوياغ بك دكان فاكس بك باشه و جبو ام دخازن بالي جواكا كسيفيلتي دابچن و اوه هانه کو پیلاوان بیاد کل سجادان او زارو کی بلاوالا نیرنه که تدوی وارد جاجه بله اصلا خود بیشم عیبه حتی نوکا صباغ سر جعدا هلا چونکو نوکا نه وقت صباغ سر جعدانه نوکا وقت حضارت یا تقدم یا امشین باندکانا دینین بیت مثلا جامعه رک پلاوا خود صبح کت آنده چه کت درینت خوار سر کرسی که خود ده قهوه که و خود ده پلاوا خود چه کت و یه مکینت من بو پلاو چه کرنه نه و بو پلاوت وقت شنید مروف دست بکت چه کت باشن و بو پلاوت اوت ارتوپیدیسک طبي ام بيجن بله یا طب كاك بيت قالك صار الفي ولاتي تقالك بسويديا رجي كار كريا بله. يعني تزاني بشيوه تفكير سويديان دفي وارده شيء تشتي قبالا مكشان دي وقت امرو داره جي كي بيلاو خو تعمير بكي مصرف اللي شيء قاسي نيفي حق بيلاو كنيه وهر سويدي دكنجي يعني تعمير دكن يعني وي بيلاو نوفيجن شو بقري دايف اوا اوروبي نوك منا اولا تشتعولي تاثير بكت البيئه بيساتي وقت اوي بلاوي بشك درها وبوفت اوا دي تاثير كت بيساتي زياده كت الولاطه يا دوي اوت كارت كن بلاوا اوج دمينن بطال ياسيه بلاوي مثلا خوش ابوي ده چكت وجا فايده چه دا ولاطه خو بيس نكت دا اوه بطال شول بكت قالك جاران تي قوتن بيجي جهه كنت بيلاوا خراب تيخي بيخوا خاص بمشي باشتره حتى كده اف قوتنا راسته اوا گلگ راست اف گوتنا هنه مرف بخواست بچت بلاوك نباش نكت بخو بلاوا نباش اول تش تأثيره البشتاتات كت اوا رقمك ويا دوه نفس ناکشت بیتا او یا سیه ده سریتا جی پیشت چونکو قایمه بنوی
کاک بر گلک هیویتا درباره برنا ازمون خوش با کردستان گلک هیویتا ازانم هنه. بله. یک جوا هیویانا که اف ماکینه هانا تا چی کری گلک ماکینه جوی چیه ببن و هر کردستان فابریک ببن خلق تیک ببن برکار و پیلاو بچوانیا که باش بدن خلق کردستان اوای استی گیشتم. بله. آد دوان گلو تدخازی یان پلان تده هنه اف ماکینه هانا که تا چی کری تل پیش خستی جوا ماکینان تا گلک چی کری و جهیجار کردستان بفروشی ولات اندن. بله. مگلک هیویت هاین اس بچم کردستانه فابریکه که دینم وان ماکینا هم چکین بفروشین ولات دی. بله. وقت ناس کری میجی تزیرنه دستی تزیرنه یعنی دواره مکانیکه تا گلک تشتا چید کی. بلی افتشتی هانه تا چی کرن چه پلانی ده هانه تا تش ندن چی کی. بله. وکی هنهات این دفمن ودید جی نوکا از دست بید کم مگبسک آن پرسک از چید کم کسی چه نگیری حتی نوکا از چه کم ایشالا نزیک از اینم در نوکا او یا دویجی مدوید نسبت هوای بوام پرسا جی از نفس هوای استعمال بکم کمپرسر آن او هوای ضغط کد مدوید اسراکم وقت ثلاجه لبكم نفس غازه از استعمال بكم بو بريست من بو مكبسة بيلوفا فایده وی چیه؟ فايدة وي قلقا نسبة في بريسي ما هندي مكبس ديتينا انجي بريس وقت بيلوفا كبست كت اش صلال تقيت يا منا اش بني دي رابط اول تشت دي بيلوفا بيني تا كيفا كابس كيريا كيفا كابس نكيريا ويا دويجي وقت تبيني خار تنا محتاجي هواي بخط ايتا خار يعني ده اقتصادية بهواي كي بكهرباء ويا دوي تدي بيني بلا خو كيفا كابس بيا بالنسبة يا دي مكبسة نوكا موجود حميد عالم ده تنا بيني بشا بلاوي بس يا اوه نوكا ازي چيكم مرف ده بيند اما گلک فایده گه بر اکاک بر پشتی کتا افگارتن ده و ماکینه هان ده چه کرن قبل رنگی کی محاربته نبو بله طبعا محاربه ما گلک هاتا کرن شردو اف شركة هولندي و الماني بس اس بو پشته ناچم از هر بو پشه چم یعنی وان نخواستم رنگی کی تبکرن یان تبخن نافخا یان بله اوانا هر دو شركة بيجم اوانا قالك شولو كار قالك ودو هنا چونكو هر دو شركة اوروبينا واسنا اوروبي ما من عمل ميلانو بين ما معرضك هبي بو تشتت بيلاوا وهوصا امرينشتين خار مرسمك نشاطة دا يوانا اوان ديان بيجن من في ماكينة بهلا وبزافرة وكبري وكيل الدفمة بس ما قبيل نكر مدفت از بو پیشه بچم گلک پیشنگه نافنتویت باشدار دبی اینفورماسیون شترتین تو ماکینه خود بی و معرضان پیش خلقیت کی بله نوی ماکینت بیاره نوی کی کردیه بله اب یعنی قزنجه تر بو یانش خرابی را بو چاو بو طبعا نوی بیار خرابه بو من نوی کردیه اولا ومدفت في ماكينة اس بكم هدية بو كردستاني مناوي كر بيار خرابي اوي وقت ناوي بيار بت الاوروبا زحمت بتفروتن بس اس ماكينة خو ناست كم ماكينة ما ماكينة ما چترش ماكينة دي تلفون ولاتانا قالك جوا ماكينة فروتي يانا بالي من فروتي مثلا سنترال ستوكهولم هنشون وتصوير كرجي اما قالك مهمة وقت سنترال ستوكهولم ماكينة من تفضيل بكت السر ماكينة دي بمعنى أبيهن أكبر إثبات ماكينة من شترش يدي وطبعا هكو مباراه هابون وك شركة دي از قالت شتر شيكم ما او إمكانيات نينن دواره حق ویداجی اگر تو ماکینه خواه بدی بر با ماکینه هانا و شرکت مزن تبی کو فونکسیون ای ماکینات جی وان باشتر جیت گوهرتن باش خصنه ده دواره حق ده چاوه با بنا ویدا بله
ماکینا من ارزانترش ماکینه وانا چونکو اوانا او شركة نشت وكما بفروشت اوانا شركة مازن عاملت هين مهندسة هين بناية اوان مازنه مصرف اوان گلگه بس اس مهندسه خوما اس میکانیکی خوما اس یمن تکلیف ناکت وک او یوانا تکلیفت کت وی تشتی ات شیما وانا اس کمتر تفروش مگینا خو الفان ولاتان گلک جاران بیانی وکمه غریب کتین ور و تشتی باش دکن گلکی برچاوی خودی عرض ام بیجن لوی ولاتی السويديان الالمانيان کسی دن کسی اوروبی بوان هنگی زحمته تتوشی في مشكله نبوي كهشتا حاصل ببن يا راستي تبفت مقالك او مشكلة هاتين برمن وقتت بينن ام شوان ولاتاتين و ام شوان چترت زانين و ام شوان چترت بكين وكي مگوتي لوا مگوت از چم هندا پورا داين كمش بانقاگه وقت ديت ما افتشته هني چيكيري هوسا قالك زحمت اخست بر من بس متشتاق قوته مقوته دا بتا بيجم از في پانتاروني في قميصي هاتم سويده ما اف مكينا هني چيكيري بمعنى الشم پورا بينم و چيكم تشتم ببيت بس وقت بيت وازي كم گلکی جی شاهنازیه تشنه نچه کرنه دواره پیش سازیه دا گلکی سپاس تو بشداری پروگرام مبوی ام هیوینه تدکار خدا سرکوی بکار بیوا ازمون خواه ببی کردستانه و گلکی سپاس جبینرین کردستان تیویره که حتان حال بر اکران امامان تا پروگرام کدن هر شادو بختوار بن اگر تیبنی وجه هبن لسر مایلما اجمر بشید